Okay, i-Prince Valley Media Ekujabuleni Disability Center Barberton. Namhla-ke i-Mandela Day, so sithe kutobungata i-Mandela Day la sivakashe khona ke la. Pressa subscribe, pressa like, utobona ukuthi kwenzakalani la. Sitokhuluma nebantu abasebenza la, then sitokhuluma nebantu abethe contribute 67 minutes wabo ngo-Mandela Day. Ungakhuluma ku-comment section ukuthi wena wendeni ngelanga lanamuhla kumbe ucontribute njani to community yakini yini leniwendile, but nyalo sidongena la phakathi sibuke ke abantu laba vakashela kule center yana asambeni. Sinamake zodwa utositshela ngokuthi yini le ndzawo lesikuyo badila ngani, then njengoba kuyi-Mandela Day utositshela ukuthi bavakashela ubani make ungathi introduce usho mhlambe neposition yakho yalakhaya. Mina ngimake zodwa ngingilomunye we-management yala ekhaya. Akukho lohlalako la endzawo yethu, njalo siyahamba siye emakhaya sibuye ekuseni. Lapha sihlangene ngebantu labakhubatekile ngetindlela lehlukahlukene. Ake ngitibale ukuthi ngitiphe ngoba vele ukukhubateka ukubale kuningi. Le basivakashele namhla sebaka-social development lebafikile batosendela kuhle. Labanye ngisangakababoni ngilabasha labanye lebafikile nyalo bahambisana nabo laba baka-social development ngile batasendela, labanye basengazeni bayasilimele. Le disability center iqale nini mama? Le disability center yethu iqale nga-2002 yaqalwa ngumake Makoko since abone simo sebantu bala eBarberton labakhubatekile ukuthi bahlukumeteka kangakanani, ngoba labaningi bakhona batali babavalela etindlini. Kungako bantu labakhubatekile bangakazange bathole kahle indlela yokuthi bayofunda esikolweni bafihla. Angilomunye umtali angathola umntwana lokhubatekile uye abone ngase lihlazo kuya angafundi ukuthi bantu bathi ukuthi yena unemntwana lonje. Mara ngokuya ngokujwayela kwempilo nangokufundiseka kwethu siyazama ukuthi sibafundzise nabo ukuthi uma ukhubatekile akusho ukuthi usuke mhlambe lo mtalo wakho kunala kakonile kuNkulunkulu. uNkulunkulu usuke afuna kubonakalisa ubukhulu bakhe ngawe ukuthi naloko kuyendeka nakubani naye lo mtalo wakho uthakusanza ngakanani. Kwanami ngidawudikhuluma nje kubateka kwami kubateke 2010 bengihamba kahle ngitendela konke lonkufunako ngize ngine-company yami nami ngisebenzela kuyo, but ngokhubateka konke kwashabalala wangasabi ngale ndlela nami bengifisa ukuthi impilo yami iqhubeke ngayo. Yini mhlambe le enteka la le nokuyenda nina ngoba sibona siyakhuluma make sibanze uyathunga la uthunga ticathulo mara kunyenti lo kwenteka la yini lenikwentako la center? La e-center sindathile tiningi letahlukahlukene kuthunga ama-beads njengoba usakhuluma kusinabo uyambona make simanze uthunga ticathulo kufaka buhlala, uthunga netiketi, uthunga ngisho naloko kufaka la etinsanyeni bathi macebeshe. Macebeshe yebo, phindze futhi kuthunga ema-curtains ufakwa etindlini. Uma nje unendlu yakho loyitsandzako buya la kithi e-center uto-order emakhethini and lokunye lesikwentako la e-center sisenda vaselina sende ipolish lo vaselina waseswatini lesiwentako la. Asikho simo sokuthi ungazofuna ekhamba uyofuna ngale kwelithaka sinawo khona la ekhaya eBarberton lo vaselina nengase siyayenda. Uma ufuna spinashi uyedala kithi utotsenga, uma ufuna iletisi uyayithola, i-beetroot uyayithola, konke nje lokuliveji sinako la ekhaya. So lana kuhlala ukuthi bonke abantu njengoba ngibona abantwana nabantu abadala kude la e-center ukuthi bantwana i-age yethu iqala ku-18
la iqala khona iye 18 ngaphansi kwa 18 sine asikuthatha uhamba uye emjindini kumake eni Maxine uyela kanale center yabantwana labancane labakhuliswa khona. Okay, siyabonga make stoda kutothenga la njengathi into ethi heritage yethu nayi la nayi seyivude seyidudane. Siyabonga sayochubeka sibukela abanye ukuthi bena hapo majati ishara mbaya nishikaphuma done. Lenkulumo yakho ngifuna ihambe neproof manje kuthi uclean ngemlomo. Mane ngilondolisa na sohamba so iziphizi siyabuyela phela yes Ngiyangilokubuta ukuthi una ngakho wena. Ungibani igama lakho? Asandi nangakho umnyaka? Ungakho lo? 7. Uthe kuto wendani la namhla? Usikoko ndo wendani? Ngiyodlala. Uduhamba kumandi lana. Ya nginombuzo. Abapora man. Silala thina kansuku ngoba sisendi Mandela Day lana Emma. Asubuye wena. Disabled center. lana Oh, umateka akho nje nemthithi bese sebenza la. yabona ke lesisuku akusisuku Bafo. Foi. Come on. Oh, you right. Umzulu na right. Come on. Hamba tinggal. Smart, my son. Manda kwa kasabuyi musi. Mansoke ngoba ufuna ngini. Sine knowledge of success. Nayitile ke la ito contributor 67 minutes. Lose slow umathi kakhulu Mandela so ngidocela ungendele ifavor leyi1. Ase nje interview kuwe. Utotisho igama lakho utisho ngendlela Mandela bekakhuluma ngayo yakhumbula ukuthi Mandela bekakhuluma njani ngini. Yeah. Le tone ya Mandela then totisho igama lakho ukuthi ngibani nesibongo ngale tone ya Mandela. Ngiyathola Mandela. Yeah. My name is Promise. Yeah. Okay, uvela kuphi qhubeka ngale tone ya Mandela. Uvela ku Promise Mandela. Uvela ku Dala ngaba Nina peace. Gogcina uvela ku Promise Mandela. I'm from Knowledge of Success. Yeah. Everolam. Okay. Siswami. Okay, yeah. Nawusho ngevoice ya Mandela. Sitshele ukuthi ungibani uvela ku organization yenu ene idila ngani?
Okay, nginokuthula ngamabila. Yes. Ngibuye knowledge of success kaKhalen. Yeah. Sidila nge-youth, provide information ku-youth. Yeah. Yes, nandoko. Kumcoka ngani ukuthi nite la namuhla nini knowledge of success? To contributor na 67 minutes Yeah. wethu. The esentayini nibanceda ngani bantu abasha ngoba ngindeka abantu abasha babukele lana bangafuna lincedo lenani. Anything regarding information. Now ufuna apply. Yeah. I'm your girl. Yes. Now ufuna prep for interview. Yeah. Buya kithi. Ha. Now ufuna anything related to my business. Right here for you. So stepping stone. Okay. So guide go right direction ukuthi and 1 2 3 iyakuphi. Yebo. Mawufuna khipha le hidden talent lo ifihlile la ngaMandela thani hashtag Hayi 67 minutes Mandela Day ngevoice ya Mandela. Anginayo voice ya Mandela mina mangatara. Okay, siyabonga. Okay, sinemfowethu la umdlali webhola namhla ukhethe ukuthi ubuye utodlala engatseni since Mandela Day. Longakwathi mhlambe ukuthi introduce ungase ngibani futhi? Igama lami ngiLankie Khoza. Yeah. Ngihlala khona la eBarberton. Ngidlala ibhola ku-Amazulu. Yeah. So yini le ubone ukuthi namuhla 67 minutes wakho abuye utospendela la eBarberton khona la ku center? Ngibona ukuthi namuhla sithi kucontributor lana ngalesikhona kukwenza. Yeah. Ngoba iholiday ilanga lelikhulu laba Mandela. Ngibona ukuthi nite lana so contributor ukuthi sisebenze lana sizame kunceda la sikhona kunceda khona. Ute nabanda ngoba ngibona ngasibashana nabo oledi. Ngite nabashana bami na oledi. Nabhuti wami lomncane nebangani bakhe mara sebahamba bona. Yeah. So ujabulile since ula la bobunile leba kwendako. Ngijabule kakhulu ngalesikwenda lana. Ukuthi nathi sikhona kusipha labantu abadala labangasakhoni kwenda lokho ngoba thina sakhona kwenda. Yeah. Then kithi labancane inzaba kubaleke ukuthi sende into lefana naleti because ngizokuyisa kithi nathi esikolweni isikhathi sisafunda bebeta abasendele sithi singathi ukuthi yini le 67 minutes but nyalo since ngiyacabanga sicedzile so i2 isikole kubaleke ngani ukuthi kwentiwe ngizi lokho. Kubalekile ukuthi sende lokho indlela yokukhomba ukuthi nawe usabathanda labadzala. Yeah. Ngoba labadzala ngeke bakhone kukwenda lokho sebakhokhile. Okay, siyabonga ukuthi singakuphazamisi sichubeka mfowethu. Bonga mina futhi. Hey, tsela. Oh. Okay, sine PCA na ibuyile to contributor nga 67 minutes la. Sine challenge esidlalako ngokhele yami namuhla la. Since kuyi Mandela Day wonke umuntu engikhuluma naye ukhuluma ngetone ya Mandela. So angathi ungathi introduce usebenzise itone ya Mandela usho ukuthi uvelaphi ungibani usho neorganization yethu. This is our 67 days or 67 minutes Yeah. of 7 communities. Yeah. May liberation take over Yeah. as we do so. Ligama siphe ligama lakho mzane then organization dovela kuyi. Igama lami ngilindo kuhle ngokwamangokwane sibonga. Yeah. Usho ukuthi ngibuya ku Choice Association, le non-profit organization letholakala la ekhaya Barberton. Yeah. Namhla sithe nasibona abantu labasha ababhizi la ekhaya. Yeah. Sathi nasasibuye sidlale ikhaza kulekelela umphakathi walabo the disabled society. Yeah. The People's Choice Association inema objectives lapha phakathi kulekelela abantu laba differently able. Yeah. Which is bala ekhaya. Na bangabanye abantu le nakuthi maybe masisi siya assist as a non-profit organization. Sithole assist again. So our 67 minutes eMandela Day nathi siwathethe ukuthi simane sibuye sitobamba ingathe la. Yeah. Silekelelane nebantu abasha lababitwe Department of Social Development or labasebenzisana ne-Department of Social Development yala ekhaya eBarberton ukuthi kube nema developments lafana nalawo youth itithole nayo yadi ukuthi bantu laba differently able babantu laba part of us as a society that each any given day nathi singatithola part of this society. Yes. And for some reason leadership we are not different
naleli gama leli ukuthi they are differently abled silisho nje ngokuthi sonke in a way we are differently abled ngisho ukuthi nawe leader vilakazi lapho we are differently abled in a way because ngindalo umunye umsebenzi yabona lwathu silekelela on the other side nami la ngime khona I'm a differently abled being which is why we are coming together to say there's no difference between us what makes us different ngiloko ukuthi siba busy ngetinto leti sihlukahlukene so Mandela Day is that day that brings us together sisimane silekelelana this 67 minutes sisebenzisa ke lokuhlangana that reason siyabonga. Thank you.